Kadakotomo sandiri di Yesus. Kano misi sa taka di isong sambayang. Kinarahingan isong kanya sorga, kung sikaw dok sabon na bayno, insan pod kapag yamong yahay. Kung sikaw nagitit away andahay, maya da panambar saniti, nga manahak dot kasiwatan ka gudahay dot mumuhondom, ang paingkuro hakaralanon, nawayaan, tindalanon dahil pati lambos. Tinasambayang dahil isong aran Tuhan Yesus. Amen. Kaya maborsa ko dot asanang kaswabon, ako kurahat tabar do kaswabon na bayno. Kung sikaw to kano tako dot kapag yampay iswang kay sisan do kaswabon na bayno, di nagiit kanihab nga kisam mo nasadapan takod na kapag yampay, maya dot ay kasalimbahan da pinindalan mantad dot misyon. Kung sikaw mantad dot sa kodong dakod insanan, gisambot nakano tako dot minagisiso gisampiad na sadapan. Okay? Kaswabon na ba no? Yadidit atutu haturos. Awal ko pin no pasik di ba no di nakodop. Dumanda dito sogit. Okay? Sa luar di ba no nga itakapal-kapal to mengingat ito sogit. Ay dati patilambusod mangintang pelajaran dati. Intang ito kod iswang dot Kisah Para Rasul pasal 8 pointon na dandatit ayat 26 gisom dot 40. Tuluh na papanambar sandati bayno nga sida-sida. Iti na pa nga sida-sida mantad tana Ethiopia. Ayat kedua na padamonom poboras na di sangulo ng malaikat kumadi Filipus. Boros na po siyo. Nga tungagom pamanaw damay hilod panangis selatan. Tumano daralan dit lumintuhon mantad di Jerusalem may hilod Gaza. Ngaralan na po di nga agumu o tulun. Kaman pada agumu tulun nga sunyi. Kaduna padam turo. Pamanaw na di Filipus haras sangulun Ethiopia, sangulun sida-sida, montiri mantadot ikamoyon dot bendahari ng bulat lagi. Pembesar dan ketua bendahari perbendaharaan dahilad Sri Kandake. Ratu negara Ethiopia. Imined hilad Yerusalem demi sambayang. Dan padi nga inupadi tuluni di nga isu ang tindalanan dumuli paingiri kausya dihire karita daw miampay dat mambasa kitab Nabi Yesaya. Kaduna padam siam. Paboras na di rusad kumadi Filipus angay dahilo angay insamok di karita di siyo. Rikatay Filipus dahiri narangaw di sida hidid mambasa da kitab Nabi Yesaya. Boras na padi di Filipus nga karati kanu kamo nunu nabasaw nun day tuan kasyo. Simbar na padi di sida di nga paingkuro ako di karati dat ay sa tulun dat mga hakdo ka. May siya suho i Filipus damirikaw dahiri samok daw. Ino pa'y mandi sida di basawo nga miyagala sanginan na domba naiigitay dahiri pampilasan, pangaratan, miyagal lagi di sanginan na domba, dit pakadada, itaguangan na kagumuan, iman,
alisayo hulo daw. Ang pengkanay siya dat akano mangukabi kabang daw. Dalam kahinaannya, kaindalan na di hukuman daw. Isay nang kuy kanod papasarita di tadon daw. Kakuaan no po nga ino po hipinuhubo di siya nga nanuo numan o nuo mantad po magunan. Boros sa padi di sida di kumadi Filipus manguhot ako dia dat isay nang ko kamoyan itinabi itit man ko basawo. Harana ko mo ng boros sa siya yaw sendiri tay katulun da suway. Ayat katalun na po dam limo. Impon na di Filipus dat monomboros daman tadidit numandi sida imbulayay nogi papabarisid Injil di Yesus Kristus. Patilambusa na dila pagindalanan dila karikat na dila isa kinen di ogumuwaig. Boras na padi di sida di nga intangay haraway gahilo. Nununang ko di kantob dat sa kira mano ko di pajuo. Simbar di Filipus sa kira na pod atumbayaan kad miampay ayay ginawa no milo. Atumbayaan ako nakapiyad Yesus Kristus ta po nga anak Allah. Ina pa di tulun Ethiopia di may siya suho da pinapondorang idi kareta. Kaduduh dila nga minay rikat tahiriwaig. Filipus tay kay sida hidi may na di Filipus padjuwa isiyo. Kapadyo na padi sida kasaliwan nila mantadawaig rusad da pakinarahingan nga sigaw kay da pinapagido di Filipus. Ina padi sida hidi nga di nakakita di Filipus. Patilambusa di siya at pagindalanan daw miyampay o taod. Apat na hupod. Nga Filipus na po, nga hilo idid asdod. Mamanawi siya maya di daerah hidi. Papabarisid Injil insanan at bandar gisamin na karikatisya dilad Kaisaria. Ingkano pa nabarasan dati kasabo na bahay, no? Karait dilot sida. Mantadi naway anda tilot karait da sida nga ngailan dati dot ilo na po sida lang nga sa ngulo na katua perbendaharaan. Imila dati borosan dat man po dati katua bendahari. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Okay? Menteri Keuangan hirih dot nukadi Ratu Guglion na kago. Ratu negari Ethiopia. Tipo magalo dailan ko piokon ko Ethiopia. Okay? Haradi muhot dot nugadi sida ka. Kagumuan dati nga kaylo no kumuan da sida boki. Man pa dati intangayat boras iti panulis sa kaswabo na bay, no? Karay iti pelajaran dati. Kano po siyo nga iti na po kamoyan dat tulun da Ethiopia iti nga ay tutunan na dati ina pa'y kulit siya nga tuwang no? Pa'y tamitom. Okay? Kumanda tulun Ethiopia. Ako na kamantadat kakulit-kulitan iti na pa dit tulun da nga itamitom makulit iti nga kain kawaya diti kamandat ngarit di diskriminasi da kulit. Hara kulit hitam, kulit putih.
Hali piahdet ait oyo nepod sekirad urang putih. Oyo nepod urang putih nga hara kulit hitam hara tepurak. Saira nepod oray tani lo hitam opurak nga I nepod na itang opurak nga mangumang-umang itong hitam. I ong hitam nga mangumang-umang itong opurak. Irinan dadat oray tanda diskriminasi warna kulit. Nah, iti na po dati nga kagumuan na po nga iti bansa. Bansa lagi, kobasan. Bansa dahiti negari Sabah, Sarawak, Semenanjung. Hiri na mintalang. Diskriminasi kaum, badila-dila. Haro nag-iimbulayan orang-orangaw awayaan dat hiti piad ihati sebagai ay Adventist. Bahkan iperingkat pelayanan nga iti na po kamoyan dat diskriminasi kaum nga kaintalangi. Sakira na po dat ay nga ay atutunan ko piya iti dati nga isuay na pakinainan labi po na hila sa borang rahat orat yan la sa borang rahat ilo bagi. Saira na pod ori kati pamilihan dito nga mositar ito nga presidente tok susaro nagyabo miyagala pod borosan ko na po to ay karatid malayo miyagala hilad sa Menanjung la haro higyahit ongay tamo kulit miyagal ko India ito nga sina nga agumo nagitulon to kad ayt man sambayang dahilo bagi nga isu ang piada misyon nga hariti kamoyan dat diskriminasi kaum ina pa yung mangigitit ang operasidin mosti na dito nga sina kanto kang kulato ako ni ko hilo ako nga manto ko dad itina pa kamoyan dat kaum iti nga kada dam milagunoon pawayaan di rogon dat mo'y pamabak ko kay sisan dati. Isuang dat SDM mission Sabah. Nga, puji Tuhan, tu berusaha ay mission dati, da itinapakuman da diskriminasi kaum, nga ay sad isuang dat pentadbiran mission. Sa takat na po doon dahom, ay haratang dusun, haranda gitang sina, isuang dat ay ipangigitanan dati dahil mission. Nga kadang-kadang gat itinapo diskriminasi kaum. Nga harohid iparingkat gereja. Nakuro. Kakuaan na po nga sayra na po kari kata iparingkat gereja nga o gumuigi hati bansa do kasuang bo. Haro na dusun malayo nga haray mo tigi. Nuno pakago. Mantado Pilipin. Sakira na pod itit sa pidusun, ang rungus, murut, nga miyagalidit, ay kapyo, kaintalang iti kamon na diskriminasi. Nga, sayra na pondad, aray tanan dahi mantadat susuay kininan. Terutama mantado Pilipin. Bisaya, tayo ko, Tagalog, tayo ko, kadang-kadang atari mo hit. Sayra na pondad, active na yun, okay? Tok kapuriman tokod iyo di asaybahan. Iti tulun da saba. Ay, tok mo nuridi. Mangalit-alit di lo dati ka. Kada to kono oli mo daharay kanta kanda ti di sumuano. Okay? Jadi, intangan to kono polat pinendalan di Filipus. Ay siya minangirad tulun ka nuno ka. Paingkuran na po at tumbayaan ka na po kinarahingan. At tumbayaan ka na po miyampad ay ginaw no. Ay si kantob daw mamaju kasyo. Bah, may na po juwa.
Nga harakagoy isa imbulayan dati daw sa abo na bayno. Ina pa'y komandat ay bansa, kaum, nga atari mo, takoy iswang dot ay gereja, teko iswang da Seventh-day Adventist. Ay say halangan dati. Iti na pagya komandat kawarga negaraan iti nga hiti, taka na po magunan da harma sa alamo. Mga ino po suruga, ay kirawon da isay. Yesus sa po, napatay mo takot ay sanan. Wah, imbulaya ito ko dilo kamuandat. Sida-sida. Sayra na po numan po juo, nga nukasyo, hodi harodadi, way go, hodi po juo na kuda ka. Lintuhon na ilo koduduo. Koduduo dilo nga linmintuhon na hirway. Haron nagiit, mangigit at panambarasan nila da papaintalanggot. Iri na kamuendat iti na po baptisan, nga baptisan disalamkan, ipatalapon. Tu, inapay kayo nun, di lang minamaptis nga, gumuway. Gaduduo dila nga, tinumuhon dahiri minisuwang. Nunugya aratian natila sida-sida. Nga lumaso, lumati diti panambarasan natin. Lumaso diti panambarasan nga, ay labi paguluhom. Makimaap man, tado ko makiampun ako. Monong kasiyaw ako karay tito. Sa linahid good, imo na pot kapila. Sa linahid good, apat na napadami sa taon. Ako pa karangod, mangimbulay kapia tulon iti komanda sida-sida. Haro na oray tanto mo. Nga, right na po kongon po to, solod id, kapasyon dat timpu datit it dondo nga, kulom adi atamaan ko, kobi ko pengkuro. Nga sakira na po, haraawayaan ipagilitan dati, o kaniko, iyo kayo kamuyan ko nga, sakira, naging makapuriman ko, puji Tuhan. Tumobat nun, dogi. Ino pa idahan naratian, inailaan ko karay tila sida-sida. Nga, mantad ko, ilo na po sida-sila tulundat Ethiopia, hilo nga sangulunat kotua bandahari. Doratu Ethiopia. Nga, ikamoyandat sakira na po kambiri. Kambiri, kita ko di, seri pasar webes, kambiri ka di. Sakira na po taso. Taso na po iati nga, nukad hinad ako. Tinapodahay nga Ingolian. Ingolian. Taso, tayo ko tingaw. Milad Ingolian. Pengkurang mong Ingoli. Susuay karang handa Ingolian. Pengkurang mong Ingoli. Ina po itantalaw di taso, ngan iduo. Pengkurang ko mangidu di tantalaw di taso. Harohit. Hari sangulun tambalo tilad intilibon di lain. Bandug ka, bondugan ka, hinad ako. Ingolian ka titidahay. Ngayon na po siya ano itaso. O man, hindi kagasay la. Kagasan, teko pususon, may disukur, cukur. Ngon na siya lapako tantalaw di taso. Ngon lapako ilinso. Tuhiri, nagyatadan dit paganakan na doon taso. Okay? Tokom, alapak ko pagyari nga, itinapotaso nga, pengkukurod, ay moed agandason te ka agumiyok it pangosuhat ta itinan. Pisila sila. Jadi ori ko, tiganda di taso mo nila ihirid balabak daw, tantalo daw. Okay? Susuay di hangaran. Okay? Hiri, nandun maganak. Haro nagiit orang ngukod, ngayon kagasay gata. Ngayon kagasay sa kira miya galit eh. Ngayon kagasay gata, iloho di guwas.
Maydlay daharo tong sa minggu aputul. Haran ginaray tandi tambalut. Kopi sarita ihay dite no kareto kuda. Kay lo to kay di ino poy lumba kuda. Ino poy kuda da poy lumbawon nga monong pipi na po di lading nga numan simbanay. O atau po kung kudam gulian pa'y taso. Nga ino pa'y tasod inggolian na nasukod, no? May kasari mo ti aput. Kamundo po nga, o inggolian na pa'y tasod nasukod. Kaya kasari, serius ba tuli taso? Nga, kaput, piya nga naman nakasakagla. Nga, ino pa'y kuda da man pilumbawo, pisapon, potong kuson. Kaya kan pa'y kukuro, kan dalanan dilo. Simbanan ni dilo dat kokusayon. Ano po simbanan? Dadamot at hirid pilumbaan, hirid padang, sigaga manapil. Mantadi di ino po di kuda idi nga mandi simbanay. Bahkan dagisam po manindawon sayad ino po kuda da pilumbawan idi nga aiso na ginawa kumad. Nahar ko mo da serius betul kumadit karud kuda. Kamu pa nga kasisiyan ni buyan. Ino pa'y asaro na datid orang nga pendaraan binatang anjing kucing. Ay mo ti oreta no kuda. Sedangkan ino pa'y pilumbawo ni di nga nang simbanan nang ipaganakan dilo. Naharo ko mo yun ng maganak. Numan pinging goliyay. Kung naka pininging golian nga gisamid ay so no perasaan, ay so no kapurimanan, ay so no serius botol. Kamu na po ino pa dadihit pagagabi datilod ay tingaw pagagabi da taso ilo piada kuda nga ubiyan dit isa da koy pancinta binatang ngay di itong kuda nga ngon ida ubiyay kon kay tingaw taso no tu i kuda edi nga simbanan nga imo ti diolori imo nga na may man pisapo yodi nakantor. Jadi iri na pa nga montokot suwang talon. Haro nagikaraitet gumumu gya ti taso boki. Mantad ka mada na magana kita sungon na pa ka nasasad. Kotubo kay isasad. Gisamot ino pon di taso nga na maganak. Iya di matudihot kamoyendot ay perancang ko luarga edi dan taso. Ngan taso tay ko itingaw milo na pong pakanon do sasadaan na maganak. Nga iri isuang talon tay ko dupot. Paingkuroh takunod ititulon. Mila itu tulon naman inggoli ay. Isay do ko hit. Doho na padadi cadangan ki. Ino po hit harahi kawaya iti kumundo kesurogol. Inggolian na po ri. Man po inggoli ay sa kirad. O bulikan tadat iya di hukuman ki. Nga iya dit kajam kopi yun daring. Sa kirad na pod ay kawaya iti kamoyon dot ay porogol. Insan induo intalo hari tangali mamiguli-gulit iri kasari inggolian agisyo. Sa kirad pisaput-saput saputon ni mo tigahit kasalat ya di kes ki. Pisaput-saput nga ay mo kinongaw inggolian nagi. Otari mo kaman inggoliay. Tok isa di tamo dusid inggolian ki. Nga tok sa kira na motit taso man tadi tanganak pod man inggoliay. Agayo ko sukodon. Agayo ko sukodon. Agayo nga itaso.
Anak kaila serius betul. Ay sa na ginawa. Mamanaw na po itasod ino ng galian nga angay gogolon ko piyo dito nga taso. Nga umbalo pagidahan ng galian. Suway ko umangan dito nga taso. Serat ori ko tit panobuhan ano kung dorong iwalay. Hinggolian. Ino po na narangaw ko karay tila sida-sida. Nga akon ko numan inggoliay. Numan putulo idaw watang. Mantad ko ay koilo mingka katititiki ititong akusay. Ilo na di mamirungaw kamato di may na di putulo. Nakura to putulon. Intanta ko na pala panambarasan di kasoban ba no nga. Ino pa itulon at Ethiopia hindi nga bertugas sebagai kepala perbendaharaan. Borosan ta na pod Menteri Keuangan. Mantad ko isi na pa nga menteri. Sudah pasti ino pa itiyo na siya kumaraja nga hirinad istana. Istana Ratu Ethiopia. Mantad ko hirit istana Ratu pakago. Moedot ay sa karagu-raguan ni Raja. Ay sa karagu-raguan ni Raja. Putulo na di hidden Menteri Keuangan tiki. Mani putulo. Sekira na podit putul. To komingka kat piadadi tiki nga hingga podi milo. Ay so na di. Ay sa na matu di tuwad. Gisampot tuwad. Ino pa'y nombalan ko ay nombalan ko nabasa. Nga otopoti tumanod dapad inabasa ko nga miyagal ko negara China. Sayra no pod tumbayaan ni Raja idit pagaway daw tong akusay. Irin nando kakuan dat manin daw pimputulay daw pagaway. Nakuro to iya di. Sekira na pod ang putuli tikihi dito ang akusay. Alaid te ko hinggo pianda ngayon ni Raja nga ani siya mga tongob. Tuno nga putulan na dihit santabi tang akusay. Pengkura pagyadi gid nga putulan. Harap pa dadi ginawa pa dito mod. Jadi iya di na naratian kula kamon da sida-sida. Numan putulo. Akon ka numan inggoliay. Tu sekira na pod inggolian nga koilo ka serius betul gi. Nga ana mamila sumakag. Jadi numan di putulo. Man putulo. Tok koy. Iho no podi kapuriman ngan putulom tok mada koy oy. Mano koy ko ngan putulo. Kakitanan po dati nga ino po hit asaro ko pa miguli-guli dat ay kes perkosa tay korogol putulan na gibo. Ano pa mumboyo pisaput-saput tay hilad panjara putulan na gigi. Daharo hi-record dat sida-sida kumono nga man putulo ay apa tay putulon. Palad kan. Dia tokoy. Odoyaan ako sekira na pod hukuman memperkosa tay korogol putulon kan po odoya dit kulum haro po gi. Nga sekira pada milohom milih kan to pacadangan dat hiti kerajaan dat hukuman na pod paling gaagat tilot ke sorogol nga putulon na tiki. Putulon na tiki datong akusay. Hukuman da agat. Putulo pang pengkuro po. Bah. Harodi paguhatan. Ilo no po di sida-sida hilo nga asalamat kay siyo.
ila sida-sida naputulo barang. Aduyaan ako dat sayran na pod intangan to kalo panambarasan nga nakailay Pilipos da ino pa hitulon di nga sida-sida. Nailaan na siya sida-sida. Okay? Apiangon porisawo, apiangon kamao nga oratian siya ila no patulon lo nga sida-sida. Nu kadid nu dito hoti sida-sida. Kano po siyo? Iswang ga ayat talo na hopodamonom no kadaw. Boros na padi di sida-sida di intangay pagiloho di nga harawaig ka. Kasyo, apakah halangannya jika aku dibaptis? Ay motif Filipus minaborosat. Aya. Rumujok ako padi di Piturus. Ay mati siya minaboros tiya di. Muhot ako padi Piturus at naputul jadi dia indo ay siya boros si tiya di. Inu kasyo, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Ay Filipus minaboros at napudong di dia indom aya. Ay mati di milohoy ka. Ako no kanuman sunatay putong terus ki. Kono kasinutan putulo no. Kamu ino pa itong Pinay nga itinapos ang ulo na sida-sida nga mila dati borosan dat ay say halangan dat salamat. Hara nagiti tulun dot megal ko kanto lah kanto hara kantay kisakit mantadot sakit daw di ay so na diralan daaman putulo ipositul terpaksa did mada ka amo mantada sakit aya putulon mo ti dilo positul no ka kuren po putulo no po ki tay ko kawaya to ti kamondat kamalangan mantada kamalangan aya ano di mila salamatan nilo nga putulon mo ti dilo positul siyo ka. Jadi montokit miya gali di nawayaan. To kay tumongob. Tumano de polo panambarasan dati kaswabo na bay no. Ay sa piya barang. Agadi ataman mo bo. Ataman mo marait bo. Man po barang lagi. Ay sa barang, ay sa tiki, ay sa positul dati. Ay say halangan da salamat. Nunudi halangan dat pojuan ako kadi sida-sida. Simbar na po di Filipus. At tapot na pod ayay ginaunod at tumbayaan ni Jesus. Milohi kasyo. Ponso na siya. Kamu na po itong Pinay nga puji Tuhan tu ay say masalah dati dat salamaton. Ino po yung masalah di nga man tadi ko yon. Oy lantad, oy lani dati dat. Anak kali ga di tinoy lagi kagala-galing indo ngaranut tiha timpun. Ay say halangan dati. Oy lani dati sayra no po karikatan da kinarahingan nuno no po hit ketidaksempurnaan detinan dati nga atanduli. Nga harga di ko boros da ko tok ay so no mo ti di serius betul la suruga ka. Kamu na po dit ay so no po di serius betul itong Pinay. Pingiduan ta kan mo ti di tibalalay. Pingiduan na di pasitul ki. Piarawan to kan ti pasitul lo dadamot tu. So kira na po tapot ko piyad ay sa serius betul hilad suruga. No po di man haro. Nga ina po ido kaswayan litong Pinay nga. Oyo to kay gadaan ako ngod lo suruga bo. Hato ko kay lumpay kukurot. Tapot ko piyad ay sa akomondat pikaruhangan dahil ako pa yung kuro. Nga mo ko na pangimbulay o tingkaw ko no lagi. Ay so naman kalahit.
Imbulayan kuno o tingkaw ko no. Nga sira na po numanwon sayo iti tulon din ako pagulo. Sayo no pa kinarhengan haramantad na ti kamondat ay system paganakan na pinintalang. Intangan ta ka titinan da tulon nga. O kanikan ta ko kaduso pudoli ay kinarhengan dat harohot watang ko tong kusay haro nagi watas so tangondo. Dahon po katumbayan nga haramantad da di bidan sa kinarhengan. Hanya lah. Ina po dihit kaindalanan na maganak nga na simbanan. Nabora sigyadid dengan susah payah engkau akan mengandung. Naboras kumadi tangondo. Nga, haro nga. Tetapi engkau akan berahi kepada suamimu. Halik piad enggori titit kongonduan dat maganak. Nga haroy kasari patahakon da kinarahingan dat. Karamayan dahilo, engkau akan berahi dengan suamimu. Kamu po nga, hari timbal balik ilo po. Irin, gidi ka ko andat, uruan na maganak nga, ay, bagal na poti ka. Taon dapan nga, to kom lumonit, nakagutian. Kakuan po nga, haro giyahit, pinatahak ko, kinarahingan dahilad, engkau akan berahi. Jadi doon na po di ko kita na nilo nga pengkuro di tati kumundot ay so kumundot mangkalahit tat unsay no po kinarengan harumantad no lo nga nakantahit misuway pakantaralan ay lanong pengkuro iho nga ko kaylo nga ino po hit imbulayan ko piyo ko tika sabo na bay no aya kulan namo di hoy harati komondot LGBT kagalagal di ngaran ko gi LGBT libit ay LGBT L nuno komondo L lesbian asalamat itu ti komondo lesbian iti no po lesbian iti nga ikomondo tandu orohian do tandu ato ko insalawon do ipagilitan dati nga hari kantot ay orohian do tandu sa pitandu ayan megal dimimbulay kukulkuhoy apa dadi na pupusan susuway ako nung ginati kukulan da amilating ko doon katalib po ang asamin ito mino nagiin makibanar pa di minum lah lesbian tandu sa pitandu sa pirahian da tandu sa pitandu ako insalawan da ipagilitan dati haray matikanto ti milaborosan da iyati anigi ilan da itanak dati ato ko'y kaylo ina po'y tandu sa pitandud o girot o samok na tamo di piyang bolutan nga tok intatan ka makasari porluhi kasarit intatan dati o kita no po dati miagalim mo miyaguh nga itisad sa kirod haro ko sa suway naging mati elani ri hoy inatanganak dati ka sumandakan git mamiyaguh na po siya dahara ko sa suway may insamok itiso tok naging mati elanam aharo higinawot tiya di asalamat ka ti lesbian ilo mati di tuhatil lagi na no korikot to mati di lo manok nga ilo di magana ka gulubay no pingkuran ako to soro
Salamat ka. Nga sekira na pongon dati pagalo ila sida-sida. Nunudi hakan tabupansuan na kudia ka. Isisa na paginahon no atumbaya anda kinarahingan. Ay say halangan. Ay stuck ka. Anda ada udah ko taruhay ki aya siyo. Tunggu 1 menit. Anda ada udah ko 1 menit. Ay stuck itu YouTube gi. Puji Tuhan na YouTube boy. Aya, connection pelo. Okay, page. Okay na. Kalansan nandot. Nadalan sa rita sida-sida ki. Nenggolian na lain. Ba page. Okay na bagi. Ano pa na ko piya milo lo di page tumapik ko na dihila di YouTube. Tu asan ang YouTube. Kakuha na pala itang Pinay nga ay mamaguna ako black sim. O siyaw nagida ko piyo nga masala na po nga ila na po gig daw nga piruhang-ruhang. Intangay ko na ditenom 2.6 gig no. Ay pa 2.6 ruhangan nagisyo. Jadi kahit nakanta di 2.6 apa di na ruhangan. Tumitik. Jadi donda na po di nga mamaguna ta di data munta kilo di page lah. Jadi okay no bagi ilo page. Nenggalian na lain do kayo. Jadi itinupot tando sa pitando miuhang nga pengkuradi mangkalahit. Godudo nga watas kan diwa kon neo. Napon na ilanong pengkurad ay hindi tano kombal ako ikago kombalot. Karuba ako kombalot manang kiboro sitit. Ay tutunan da tulundat ay lesbian. Misaklis so kigya ka daw ilolo mo. Ako ni kamintalang ko piyo. Nga kabar bike muntok do kayo. Kano po di Filipus. Otapot na po ayay ginawa no. Ay si masala. Nga iso no makapiyo. Bortaubat ako no. Taubat iri no. L lesbian. G nuno. G. Haro di. Hi guys. No gari ko mundo guys. Okon ko ge kari kano ginawa ko sumuano. Nga ino po oratian dati ilo komondo ge nga it komondo orohian da sa pikusay. Kusay orohian da kusay.
Korikot tumutilo tanda oy. Nga harakagut itinapo komondot kusay sapi kusay. Oh, GUI pumagya guys. GAY ge. Oh, ilo pumagya pisuayan lo digi. Guys ge. Kusay sapi kusay. Pengkura di mongonsit. Haro na po ralanit itangolunit eh. Haro na po. Nga itino po komondot kusay sapi kusay sapi rohyan nga ino po hit inorang ko timpud dando nga harohot komondo duo iso no po kusay orohyan no kusay ipahingkuro no po kusayon olombon potay ko agahoy ko rongkigang potay ko olomu obutod agayotian ay sopilyon asalo kusay rohyan kusay rohyan pahingkuro no po nga harakagu titiso upgrade na kanto ti kusay sapi rohyan nga inuhit ang taga potinan ikomonto kod sado iit ti masol itinan nga tok alumis no kagetang ulit body shape karede haro hiige dati diit init tongo kused ang taga pokorohyan ang alaw it ongo ang alawa atinan irino haro hitid ino pohit ang agagayatian tong sisiriba kanto trongkigang ay korohian inohit o macho ini macho korohian jadi kabar baik ikasari montok do kayo sakiron otopot kepid otumbayaan to ko kinorohingan nga harama nga tumuba Timothy no kadi Rasul Paulus tong kiadan kuhid no katalib ga aku meninggalkan apa yang di belakangku jadi ada ti borosondot lesbian potoy ko gay homoseksual tong kiadan po dati ilon nakatalib tumubat to kono ay sit halangan da kinorahingan na manalamat isay ko tagayotian hari ko lobihan ti agayotian akorohian di ge do it init macho hong man nga harodi kaguti ko mo yun bisexual LGB hirita ko na B di nagi kasuwab ko nakaratil o pinaratid dit ay PA ay arang suara ka may na kamada ko update tayong kukura ilo na po di ko mo yun bisexual harasawo pagihum mo pangaran suway tiga tidak harap pemungaran to kod arara may karangan nga kada ko makatagod da opili ang ngaran ki isay mapilian ko tihoy nga kagumuan nga tang ako sayo boros dati ti kaswabon bay no mo mo nang pipi jadi tongon do mulai ngaran luto kusay boti luto hitig o Andrew Elda Andrew lah tui akay tumagod Elda Andrew no pa nga YB dati haro sawos siyo haro tanganak nga orohian ni may siyo kusay orohian ni siyo di koymon gisomwat numan nga siya angatay koymon numimpanaw may potay hilad hotel ko pa yung kuro hiri na di mongonsit ilo na lokomondat
bisexual. Gumo na tit inailan dati, naratian dati, da iti YB montiri nga, ano po na ilan tapat kapi ako po yung kuro, harapiro-piro mo tigari nga, pagriton la. Yo, no to katama mo marait. It dituduh dot ait bisexual. Harakoruhang, haratanak, nga arohyan ni matang kusay sopi kusay. Jadi kada kira iti tangondu sakira na pod girot kapiyo bolutan dat kaila na po mamiaguh dahara kusay suay may panguntik nga hati-hati to na imolahing. Haron ni po susuay di tanak to di. Paing ka nagikadaw ti tang kusay. Sakira pod isa pikusay girot to mo di piyong bolutan kaila na po mamiaguh siya dit haro sumandak may angil-angil hati-hati to no. Nga ino pa'y aingatan nga ilo komondat bisexual harasawo haratanak nga orohyan ni mad kusay sa pikusay ikomondat sugar daddy sugar daddy ay kumbalo ko matid haram minay pangirim wat haram ako minay pamawasap mano kay dad sumilid sugar daddy ka dot paingkaha pambayar insano po sanga daw 5,000 pambayar dia sanang-sanang na po tawaran hari kar ketet 2,000 tok sanga daw say di mada sanga daw sugar daddy pengkukuran dala ka mo na bisexual. Mia galapulot lesbian, gay, bisexual, ay say halangan dat salamat. O tapot na pod ayay ginawa no. Ay say ayay ginawa no at tumbayan na kinurahingan. Boleh kadi Pilipos. Milahi dengan syarat tumobat to kono. Mano puso so iginawo dat kasap tumaguang gikantakan ikopuri manandat siumbalat sa pikusay sa pitondo nagi bisexual. Kalimupusan. Anaro di bay no hoy suway da topik iluman ko piyo nga ilo nagyan nawayaan mo. Transgender kamun pa nga ipundan. Pengkuro lapundan. O putulot positul ay say halangan. Sa pitando ay say halangan. Nga pengkuro nanday manimbandat mantada barang ko kusay may barang ko tando. Ajarang no di tando may kusay mo. Ko gumuan pa nga kusay sumilit tando. Kagumuan tiyo di. Okay? Nakuramalo to arohyan dot miagalilo. Okay? Kung malihe pinapaharod Bible study dila idom. Ina po dihit pelajar Alkitab di nga nakarait niya siya di pangalaman daw na kumbali si may samananjung haray tambalot di siya dat ay minangano kaputusan dat minila ka mo dat transgender monimban dat mantada baranggo kusay sinumili da baranggo tando kailo kong pengkuro ina pa idong kusay di pengka manin da lapako kasyo lapakon pitang kiadon irinan day pa nakabarang ka tando nga iri pagid siyaw to aray tanda titibay na kang kudite no akaw naman tidin na ublit tumagod do milo na po pamagunan daw sindan do hingga na po nga
nga ino po it ay tutunan ko pyo papaindalan ti mantado Korea, mantado Thailand laki. Kung gumuan kaya nga hilod dilo mo. Milo na po sa yun. Nga ay so po milo na maganak ko gisum doon dola. Awan sa ko pyo. Nga ino po right ka maganak. Pamilo. Sa kira na po din milo won sa yun na maganak iti kusaid pasimbanan na tando. Pono ko kinorohingan titulon. So kira milo ko pyo maganak. Nga sa ira na po awan sa mantado kusay may tando. Arwol na matid piro linaid ka. Nay alive. Bubos kanter mga sa minggu. Iyon na di. Nga kagumuan na po papaindalan nila kumon at kagumuan na po papaindalan nila kumon na transgender nga ikiharo-haro. Budget na po may pakiyolo ay asapan. Iyati na po lolonghon nagi may nagi paki-swab test. Pira pambayar hari 150, hari makiano 200 ata ko nakasap. Ilan na po may transgender, ribu-ribu hitay. Kamon na po nga, ako na po ka alang-alang ako sinano. Ata ko karikatilo ka muna transgender. Kagumuan na po lo papaindalan na transgender nga na po dahit may pagano diolo ilo no kaya kanuno po ino po day kapasyon no o sonong high maintenance piyahat ay tinano nga mantad ko kaya may pagano dia pero na po pakianuan mila na po siya tanggungan irin nanday kamayandat anak ikan anak ikan kaya na pamungaran ilo ka muna transgender kakitanan na po mo ti dati ang alawa mo tilot ka muna transgender mantadok usay sinumimban na tongondo tok ang alawa lumis susu tapayas nga ang urad tomod nongon soy nga iyoho nga tok ako insalawon do ko kito ako no pakanto kadahan ni matukok kita serius buat uli ko kita isay di ko tutundo kusay ko tondo kadang-kadang nagid ang alawa nagimang kulot transgender ka tondo do pentopot ang abarani kukuan no po nga ino po hidiolo dat ginawo nga kusay naluri kusay ya di mari wah kok kita ta kano pod ipay suswa ang alawa hitid Malaysia haro hiit papimbor santamod esat gulong ngaradin degi bontug da tulun isyo na di kapayo sa gulong ngaran ti ako limbubusan aw bintulong lagi ngay aw binguhop aw bintulong lagi kay tanga YB hali piad transgender jadi inapahit kumbalot ay haro pengalaman na may Thailand kagumuan lagi Thailand mungkin mantad Korea alawa atagap mantad alawa mantad kosimban na may tongon tok tinagap mamiyago nga ni sawod ako isumandak dako alawaan ko dipundan hali piah dat high maintenance ko po siyon dolo ay lo tumongob haro sapot nuno sapot media sosial itongo page o YouTube nuno na po nga ino po'y paling og mumintong ilo nagitong
pundan-pundan. Dusun hari pundan. Iti sabah harohi. Minta ko na pod page di isay asaro ngonda tumatik di rikoto gi. Tuk iho nga mo ako intong. Mintong ko na po. Piro panan piro follow. O gumagi follow dilo ko dusun ministry. Dusun ministry agala tiada kaki lah. Kamu no pati tong Pinay nga tok. Kamu ento kad naragat ti pamagunan. Nununang ko nakarag. Nunuhi bobos at agayo. Dot kinaragan di Sodom dan Gomora. Ilo no LGBT. Nga ay so pakanto transgendered ang takanid di. Ina po nilang dati nga sorohon nundad sayra na po rin numikot ti malaikat hirid walay di Lot. No, rikot tay tulun na kagumuan man tadat takoro gisam tanggayo itong kusay. Patahako dahay tulun man dahay gunawo ka. Kokito no po kusay rumikot. Tuk ngayon da po kiyonwo man dahay gunawo ka. Iri no iso kakuan na nakurla sa Sodom Gomora tunuman pugasod mantad pumugunan. Kamu na pa itong Pinay nga o kon namati ko hiti no po dati dundo lobi po ko sa Sodom dan Gomora o kon ko LGB nga harot ti LGBT transgender. LGB naritan dati dito no tumobat ko na ba bolihi kadi Pilipus ay say masaala. Apa yung kuron na dilat ti. Yung kuron dilat ti to harasimanan. Buli ka. Tumbayaan ako ipagilitan na kaluwarga dati nga haro nagitit. Amo piagisam mo kumayan da transgender. Amo nimban nila barang. Nga haro hikantahit tanganak dati sampaping kawalay dati anggota pia dati sendiri nga sumilihil ako munda pundan mantadat kusay may tando sayra na dam may gereja active mo tid iswangkat palayanan may lagu istimewa paingkuro nga ay active may nandaswang katandas nga hiri mati tandas perempuan gitu. Saya random mo iponon di gila kumonta ko pundan. Ino po dahi pangingintang dati nga ako piyo o punangan. Ito dit ka. Ito din mo kada dumaladi gali. Hari kumonda gali. Oy lan to koy gya. Paingkura na diri tiadi. Harapan ang kumondat keselamatan kumadi lo. Nga ay susah takon na mempersoal lo keselamatan kombal dilay dahilan estate piang haro hilat pundan usay mo tiri sinumilit tando nga ay kanta gisam mo transgender lah korikot na dihirid isu pasal gaji ino pagyad igaji di tongon nga mura harian na po di tongo kusay nga hapodo ringgit harian na po di tongon nga 8 ringgit. Korikot tadi ditirid panambarasan na kareto gaji. Mo tidi magakunit pundan. Magakondisyo kusay. Tu momokid di gaji da mahal. Ngapain kurang magadi kapilad ito guangan na kinorahingan ki. Sakira na pod dia da barang. O silih da tando. O duyadit mila po tandulian na saro ko. Lobi ponad oritan nila kumondat magano tugas sa igerja. Mabuli ka magano ila tugas sa igerja. O saro di datid apa banaron nga ay isa ito ko di apa banar haron nga ginaw ti di. Yo nga ako no pa kailam
milo pabanaran na bertugas ka pengkuro. Nga, pauli yan to kanapod ilambaga gereja. Abuli kalat LGBT magano tugas isuang gereja. Pauli yan to kanapod lambaga gereja. Yun, ako lang magano kaputusan. Ako di mamutus. Ay, tok anaro na di hoy. Jadi, doho na po kakitanan litang Pinay ngay. Doho na po kakitanan karay tila transgender. Nga, ako ri ikan tatid ipagilitan dati. Nga sakir na po atapot kapayadharo. Isisa ko pa ginaw gumuli ko makinurahingan. Yadit ay say masalat. Kumunta ko ata kay gamilo mo nan to ilo mo. Kinurahingan ni Kasari Paulian dati. Dang kinurahingan at Thailand di mo. Nga montok na pod ipagilitan dati. Harodi kagulat isa pa kago imbulayan lagi. Kisapod anam sa tanga labay na. Hari Minggo tibay na mo. Harodi kago tit isa kago ikamoyan dot. No diri ditino. Ratu Pondan. Paingkuro doko kapurimanan nila kumonda Ratu Pondan. Milo ka. Kumbala ko matino ko kita kumonda Ratu Pondan to kaya-kira ka ni mati oy. Nga dari segi negative no loob ay milo na pupunta lang kat ay lanam sigog kay daharo kay ginawa dito nga kusay ngay intay pugi nga korokyanto mo di Ratu Pondan dat pohoro ni ka. Doho na pod ay anjuran la usul pumuhandaman nga santo bila akapian takot inorma masyarakatom kada tako nagyamay Ratu Pondan kay rakani da nga ya kapian takot dang kagumuan nila mo. Doho na pod ano no papandirian no may pabanaran nila Ratu Pondan. Tu ilo na po nga akon ko budaya to ko ilo akon ko pundan to ko ti. Iso na po hot ay kakuaan dot iti kusay sumilit tandu. Tay ko iti tandu orahyan da sumilit kusay nga tumano da po kajian nga ay mantadit iti molohing. Kadang-kadang harot ti molohing got ay mano nad inapohit iso mantadi tanak daw nga osilit tandu. Paganak kusay, katalo kusay, kaapat kusay, kalima kusay. Koonom kusay nga kinampupusan na di. Mantad ka iginaw di siya man tandu itanak ko tahuri. Mantad po di kasusu. Potonduon. Panampakay nga doon tongondo, pomomoynan nga doon tongondo. Barasaan na tandu ko ka. Sira na nakagaya, ondu ni siya. Kadang-kadang bingung itanakot nunuho status kusay ko tandu. Pingkan ikadaw higit imo hinggat man tanak ko kusay. Tanak iso tandu, kadua tandu, katalo, kaapat, kalima, kanom, gisam piya hopod nga tandu Ina po di tanak katahuri. Pakusayon di. Panampakay, pomomoynan, tabok, pakusayon na po. Idi tanak nga ipisimpangan usayo ko ti katando. Kadang-kadang iri kat tumano dapod kajian nga iri kadaw kakuan dat itinapotando nga o akusay. Itinapokusay nga ondu-ondu. To kunumaru di Tokoy o gumu pada di panambarasan dati right kay lo nga ino po imbulayan dati paingkuroh tako na po iti pamagunan paingkuroh tako na po ay so halangan na kinarahingan naman halamat dati
nga harama nga sakira na pod ayay o ginawon. Ayay o ginawo milohi ka di Pilipos. Ayay ginawo manta di paingkuro piakantakan dati sakira harohi kamondat ketelanjuran iya sinumili ko kusay ketay ko mantada kusay sinumili ko tondo sakira haratiyan di oy on na ginaw no gumuli kumakinorahingan guli to kono paduli na boras sa tulon gumuli kumakinorahingan miyang pait ayay ginaw at tumbayan takod ino pa ilisih da kinorahingan ino pa hit kabantugan da kinorahingan nga ay say kamoyan ay say nunununu hindat LGBT piagalon di ay pangorbanan di Tuhan Yesus nga iri na mga miyampay ayay ginawa dati gumuli kumakinorahingan tulun sa pitulun no di ka mon apasa piya kabang mimboros nga okon ni kakasimban ko dit okon ko iya na sumimban sendiri. Oke, pohilon to ko nalot pelajaran dati dobay no. Anaru. Aya, anaru kasari no bogi. Siyaw to anaru itong Pinay. Orahian ako dilet berkat kemurahanmu kalagu nga umbalan tadi mo dusun obulikan to lagi man pod i-running dusun lah asala kompay kurom ay siyaw na po. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Waladenu kau posionku miampai buahanmu. Tindalanon kau posionku poin-poinu dolan sanu. Diti ku timpu diti oin sanan ngamantad di sinu. Poin pasi aku tadaw diti oin sanan ngamantad buahanmu. Kung si kau di Yesus iano'y to sonong o sonong montok doon. Mano pa dusun Diti ku timpu diti oin sanan ngamantad ni sinu. Oin pasi aku
mantadaw diti o insanan mantad buwang no kung sikaw di Jesus o sonong ko piyo o sonong ko montok doon o sonong ko piyo o sonong ko montok doon o sonong ko piyo o sonong ko montok doon. Di ka na umisi sa takod iswang na sambayang. Kinaringan iswang kadang sorga kung sikaw dot kaswabon na bay no insan po na kapagyamong yahay mantada kay sisan dot sambayang kaswabon na bay no. Di kaswabay no gumo na way andahay karait ditit paingkuro kay dalanon ditit tulun-tulun no ditit pamagunan gisom nagi don imbulayan dahay ti kamondot LGBT. Adahay agampot adahay oilaan mongilo. Paingkukurohot ay pangintangan numontok diolo nga ino po'y katumbayan dahay siradat ayay ginaw dilo darumikat kumadia nga o kani ko o sadu ilongan nud mamagampot am manarimo diolo yahay tulun na kagumuan nga onway na yahay pumusarahan di pointapot gisom dot sira na pod haro tulun-tulun ni miagal diolo da gumuli nga milo dahay tarimon miyampay da paing kabaginawa ay kailong paing kurohot kandalanan dat ang anak dahay hingga na po yelo nga poin sa duwa na dahil mantad dat kaubasanan dit poin topot miyanto kikorohyan tinasamayang dahay suangaran Tuhan Yesus amen. Kay kung sikaw dat kinapagyampayan dati di kasawon may no siyaw to alay to ko kapiruba to ko dot kaswabon na swab hinako po